Reka tuhagezeho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuri uyu wa mbere tariki ya 12 Ukwakira 2020 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 25 z'ukwezi gushize kwa 2020. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeza ko ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa ariko hakiyongeraho ingamba zahinduwe ku buryo bukurikira nazo zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa. Ingendo zirabujijwe guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza. Ku modoka zifite imyanya y'abagenda bicaye gusa zemerewe gutwara 100% by'umubare w'abantu zemererwa gutwara. Ku modoka zifite imyanya y'abagenda bicaye n'abagenda bahagaze zemerewe gutwara 100% by'umubare w'abantu bicaye na 50% by'abagenda bahagaze. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa n'ikigo cya RURA. Abitabira inama ntibasabwa icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 ariko abategura inama bagomba kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima harimo kutarenza 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bagaho bateranira. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abaturage barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amategeko ashyiraho komisiyo ya Afurika ishinzwe ibyerekeye indege za gisivile yakorewe i Dakar muri Senegal kuwa 16 Ukuboza mu 2009. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza ko u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bihuriye ku masezerano y'ubufatanye mu gihe cy'impanuka ya nucleaire cyangwa mu gihe cy'ibyago byakomotse ku mirasire yangiza, yemerejwe i Vienna ku itariki ya 26 Nzeri mu 1986. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ibihugu 11 bikurikira: Repubulika ya Chili, Repubulika ya Dominikani, Repubulika ya Finland, Guverinoma ya Jamaica, Ubwami bwa Yorodaniya, Leta ya Kuwait, Malaysia, Repubulika ya Maurice, Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, Leta zunze ubumwe z'Abarabu na Repubulika ya Zimbabwe. Inama y'abaminisitiri yemeje politike n'ingamba bikurikira: raporo ya gatatu y'u Rwanda kwisuzuma ngarukagihe mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, kwemeza itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri ku bantu babisabye kandi bujuje ibisabwa, politike yishyirwaho ry'ibiciro ntarengwa by'imiti n'ibindi bicuruzwa muri za farumasi, politiki yo gufasha abakozi bo mu rwego rw'ubuzima babyifuza kugirana amasezerano y'umurimo n'inzego ebyiri n'amabwiriza yo kuyishyira mu bikorwa. Inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri w'intebe rigena urwego rubara kandi rwakira imisoro n'amahoro mu izina ry'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Inama y'abaminisitiri yemeje amabwiriza yerekeye itunganywa n'iyohereza mu mahanga ry'ibimera byifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi. Inama y'abaminisitiri yemeje ko Major General
MD Jahangir Kabir Tarukder ahagararira Repubulika ya Rwanda ya Bangladesh mu Rwanda ku rwego rw'ambasaderi afite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Mu bindi, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama ya Minisitiri ibi bikurikira: kuri tariki ya 12 Ukwakira mu 2020 u Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa no gutangiza ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu buzamara umwaka bwo kwamagana ibyaha byo kwangiza abana. Ku itariki ya 15 Ukwakira 2020 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro no gutangiza umushinga wo guhana amakuru hifashishijwe ikoranabuhanga hagamijwe guteza imbere umugore w'umunyafurika. 50 million African women speak networking platform project. Minisitiri w'ibidukikije yamenyesheje inama ya Minisitiri ko ku itariki ya 23 Ukwakira 2020 u Rwanda ruzatangiza igihembwe cyo gutera amashyamba mu 2020-2021. Kuri iyo tariki kandi hazizihizwa ku nshuro ya 45 umunsi mpuzamahanga wo gutera amashyamba ku rwego rw'igihugu. Iyi gahunda izabera mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza. Bikoreye Kigali ku wa 12 Ukwakira 2020. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente washyize umukono kuri itangazo.